ассалому алайкум тамошобинон ва донишҷӯёни азиз. имрӯз мо аз фани таъмину газу гармӣ ва вентилятсия, яъне курси умумӣ барои ихтисосҳои сохтмонӣ, омӯзгори дарсбаранда, номзади илмҳои техникӣ Хуҷаев Парвиз Саидғуфронович маҷмӯи видеолексияҳо, ки дар доираи лоиҳаи рушди таҳсилоти олӣ омода шудааст, пешкаши шумо мегардад. асосҳои назарияи муҳандисии системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия. мавзӯъ ва ҳадафи омӯзиши фани таъмину газу гармӣ ва вентилятсия. ҳадафи омӯзиши фан бо муҳандисони оянда додани дониши мукаммал дар амал ва таҳризии лоиҳаҳои сохтмонӣ ва истифодаи системаҳои муҳандисии бино ва иншоот, яъне системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия дар сатҳи баланди касбӣ мебошад. курси таъмину гази гармӣ ва вентилятсия тавсия дода шуда бо пайдарпайӣ дар барнома ва дастурҳои нишон дода шуда омӯхта мешаванд. мафҳумҳо ва таърифҳои асосиро фаҳмидан лозим аст, ки чун қоида пеш аз ҳосил кардани формулаи муайян пеш мераванд. бояд дар назар дошт, ки усулҳои математикии дар курс истифодашаванда бояд ба дарки амиқи падидаҳо ва равандҳои таҳлилшуда кӯмак кунанд, аммо ба ҳеҷ ваҷ моҳияти физикии онҳо коста нагардад. бо дарки гуфтаҳои боло имрӯз мо дарси аввал, яъне лексияи аввалро сар мекунем. дар лексияи аввал асосҳои назарияи муҳандисии системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия, маълумоти мухтасар дар бораи системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия, термодинамикаи техникӣ, маълумоти умумӣ дар бораи қонуни якум ва қонуни дуюми термодинамика дода мешавад. дар слайди навбатӣ, яъне мо дида метавонем адабиётҳои тавсияшударо. адабиётҳои тавсияшуда нисбат ба баланд бардоштани савияи дониши мо хизмати мукаммали моро мегардонанд, яъне адабиётҳои хориҷ ва дохили кишвар нисбат ба системаҳои муҳандисӣ, яъне системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия. тамоми таърихи башарият аз замони пайдоиш дар рӯи замин таърихи ҷустуҷӯи роҳҳои муҳофизат аз таъсири номатлуби муҳити атроф, иваз кардани макон аз ғор ба бинои бароҳату баҳаловат будааст. таъминоти асосии бино иборат аз ҳимояи одамони дар он истиқоматкунанда ва аз таъсироти номусоиди табиат мебошад. дар дарси имрӯза асосан мухтасар дар бораи системаҳои таъмину гази гармӣ ва вентилятсия ва қонунҳои асосии термодинамика дида мебароем. хусусиятҳои термодинамикии моддаҳое, ки ҳамчун давраҳои корӣ истифода мешаванд, ба монанди гази идеалӣ, газҳои воқеӣ ва буғи об тавсиф карда шудаанд. техникаи гармо як илмест, ки табдили ҳамбастагии гармӣ ва кор дар шароитҳое, ки дар он самароноктар аст, меомӯзад. таҳкурсии назариявие, ки ҳама хулосаҳои муҳандисии гармӣ ба он асос ёфтаанд, термодинамикаи техникӣ мебошад, ки дар навбати худ қонунҳои якум ва дуюми термодинамика асос мебошанд, ки онҳо ҷамъбасти таҷрибаи шинохтаи инсон дар бораи табиат мебошад. ҳангоми омӯзиши мавзӯъ донишҷӯ бояд чун мафҳумҳоро ба мисли системаи термодинамикӣ, моеяи корӣ ва муҳити беруна, ҳолати мувозинатӣ ва нобаробарии моеяи корӣ, раванди термодинамикӣ бо диққат таҳлил кунад. буғи об як моеяи корӣ дар нерӯгоҳҳои гармидиҳӣ муосир буда, инчунин дар равандҳои гуногуни технологӣ васеъ истифода мешавад. раванди бухоршавиро фаҳмидан ва тавонистан дар диаграммаҳои PV ва TS лозим аст. параметрҳои буғро аз ҷадвалҳои додашуда муайян кардан мумкин аст. инчунин бо истифодаи диаграммаҳои ES донишҷӯ бояд фаҳмад ва чӣ тавр бо он кор кардан лозим аст. диаграмма ва тарзи муайян кардани параметрҳои буғӣ ҳолатҳои гуногунро меомӯзад. мафҳумҳо ва мафҳумҳои асосии ҳавои намнок, хусусиятҳои онҳоро аз худ кардан лозим аст. дар ин слайд, яъне саволҳои мукаммалгардонии дониш барои лексияи якум дода шудааст.
мақсади асосии додани саволҳои мукаммалгардонӣ яъне баланд бардоштани савияи дониш ва истифодаи адабиётҳои тавсияшуда ба воситаи ин саволҳо мебошад. акнун мо мегузарем ба мухтасар таснифоти системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия. дар ин слайд нисбат ба яке аз системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия гармӣ таъминкунӣ гуфта мегузарем. таснифи системаҳои таъмину гармӣ вобаста ба ҷои тавлиди гармӣ системаҳои гармидиҳӣ ба онҳо тақсим мешаванд, яъне ба инҳо: якум мутамарказ, яъне мутамарказ манбаи энергияи гармӣ барои таъмини гармӣ гурӯҳҳои биноҳо кор мекунад ва бо шабакаҳои гармидиҳанда бо асбобҳои истеъмоли гармӣ пайваст мешаванд. ғайри мутамарказшуда, ин дуюм, системаи таъминоти гармии ғайри мутамарказонидашуда дар навбати худ боз ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд, яъне барои тавлиди гармӣ. якум инфиродӣ, таъминоти гармӣ барои як ҳуҷра ва ё гурӯҳи ҳуҷраҳо аз манбаи алоҳидаи гармӣ. дуюм маҳаллӣ, аз манбаи алоҳидаи гармӣ таъмин намудани як бино. аз рӯи намуди гармибаранда дар система бошад, гармибарандаи обӣ ва буғӣ гуфта метавонем, яъне гармиро ба воситаи гарм кардани об аз манбаъ ба муштарӣ оварда мерасонад, ё ин ки ба воситаи об ё ин ки ба воситаи буғ. чуноне ки дар расм мо ин процессро дида метавонем. яъне дуюм системаи гармидиҳӣ. гармидиҳӣ бо таври сунъӣ гарм кардани ҳуҷраҳои бино бо ҷуброни талафоти гармӣ барои нигаҳдории ҳарорат дар онҳо дар сатҳи муайян ва шароити муайян, гармироҳатӣ барои одамони кордошта дар онҳо бо талаботи бармеомада аз раванди технологӣ номида мешавад. инсон тақрибан 80% зиндагии худро дар биноҳо мегузаронанд, яъне дар биноҳои истиқоматӣ, ҷамъиятӣ, истеҳсолӣ ва нақлиёт. саломатӣ ва коршоямии инсон бо андозаи зиёд аз он вобаста аст, ки то кадом ҳад бино аз нигоҳи беҳдоштӣ, гигиенӣ, талаботи ҷисмонӣ ӯро қонеъ месозад. системаи дигар бошад, ин системаи газтаъминкунӣ мебошад. азбаски гази табиӣ як барандаи хеле самарабахши энергия мебошад, дар шароити буҳрони иқтисодӣ метавонад асоси тараққиёти иҷтимоӣ иқтисодӣ, беҳтар намудани шароити меҳнат ва зиндагии аҳолиро ташкил намояд, инчунин ифлосшавии муҳити зистро кам кунад. ғайр аз ин, гази табиӣ ашёи хоми пурқимати саноати химия мебошад. истифодаи сӯзишвории газ имконият медиҳад, ки усулҳои бештар самарабахши гармигузаронӣ ҷорӣ карда, агрегатҳои гармидиҳӣ сарфакорона ва сермаҳсули ҳаҷмашон хурдтар, арзиши аслӣ ва самаранокии баланд, инчунин беҳтар намудани сифати маҳсулоти таъмин карда шавад. истифодабарии газ хусусан барои эҳтиёҷоти халқ, барои пухту паз, барои эҳтиёҷоти технологии муассисаҳои коммуналӣ, барои гарм кардани обе ки ба мақсади маишӣ ва санитарӣ истифода мешаванд. барои системаи гармидиҳӣ, вентилятсия, мутаъттилсозии ҳаво, биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ, яъне газро ҳамчун сӯзишворӣ истифода бурдан мумкин аст. дар схемае ки мо дида истодаем, яъне схемаи интиқоли газ, дар ин схема тамоми структураҳои тақсимоти газ аз асосӣ, яъне ки аз қубури асосӣ, аз суръати баланд, фишори баланд то фишори паст, яъне ба тамоми эҳтиёҷоти мардум ба корхонаҳои саноатӣ чӣ тавр тақсим карда мешавад нишон дода шудааст. системаи дигаре ки мо ҳозир ҳамроҳи шумо дида мебароем, ин системаи вентилятсия мебошад. ҳавои дарунӣ метавонад бо таъсири омилҳои гуногуни таркиб, ҳарорат ва намии худро тағйир диҳад. тағйирёбии параметрҳои ҳавои беруна, атмосферӣ, гармӣ, намӣ, чанг ва газҳои зароровар аз одамон ва таҷҳизоти технологӣ. дар натиҷаи таъсири ин омилҳо ҳавои дарунӣ шароитҳоро фаро мегирифта метавонад, ки барои некуаҳволии одамон номусоид ва ё ба ҷараёни мӯътадили протсесси технологӣ халал мерасонад. барои пешгирӣ аз ҳад зиёд бад шудани сифати ҳаво дар
داخل خانه عوض کردن هوا یعنی عوض کردن هوا در حجره ضرور است. همزمان هوای افلاس شده داخل بنا از حجره خارج کرده می شود و با جای آن هوای تازه تر عادتاً بیرونی داده می شود. همین طریق وظیفه اساسی ونتیلاسیون تامین نمودن مبادله هوا در منزلجات برای نگاه داشتن پارامترهای حسابی هوا در داخل خانه می باشد. چنانه که در رسم ها ما دیده ایستاده‌ایم، یعنی که طرز عوض نمودن هوای داخل با واسطه هوای بیرونه نشان داده شده است. یعنی واریانت ها برای تشکیل ونتیلاسیون در خانه: سیستم اساسی ونتیلاسیون آمیخته با ونتیلاتورها به طور دوری فعال شونده در منطقه های افلاس شوی هوا. ونتیلاسیون اخراج کانال های غیر فعال و ونتیلاسیون مجبوری کانال های اخراج شونده. انتقال مجبوری کانال و ونتیلاسیون اخراجی با برقرار سازی. حتما در تمام خانه های استقامتی، خانه های صنعتی، خواه در کارخانه ها باشد، حتما سیستم ونتیلاسیون داشتنشان شرط و ضرور است. مقصد اساسی سیستم ونتیلاسیون یعنی داخل نمودن هوای بیرونه و خارج نمودن هوای داخل است، چنانه که ما در رسم ها دیده ایستاده ایم. سیستم دیگری که ما حاضر همراه شما دیده میبراییم یعنی دستگاه های گرمی حاصل کنی، دیگ ها. تصنیفات دیگ خانه ها به گروه های زیرین تقسیم می شوند. از جهت استحصال گرمی و فراگیری استعمال کنندگان گرمی. اقتدار کم: دیگ خانه های خرد و محلی با سرباری تا 15 گیگاکالری ساعت یعنی 17.4 مگاوات. یعنی اقتدار میانه تا 100 گیگاکالری تقسیم ساعت یعنی 116 مگاوات. اقتدار بلند باشد یعنی دیگ خانه های ناحیوی با سرباری 700 گیگاکالری تقسیم ساعت 812 مگاوات. از روی خاراکتر گرمی دیگ های گرمی حاصل کننده برای تامین نمودن گرمی برای سیستم های گرمیدهی، ونتیلاسیون و معتدل سازی هوا خدمت میکنند. و طبق قرار ساختمان باید دیگ خانه ما چطور ساخته شود؟ یعنی ساخته شده از روی سرباری گرمیدهی آن دیده می شود. یعنی از روی سرباری گرمیدهی آن ما می توانیم گوییم که در کجا ساختنش ممکن است. دوم، وابسته به پیوست شوی یعنی پیوست شوی به قبورهای گرمی برنده نسبت به سیستم های گرمیدهی. چهارم، علاهیده ایستاده یعنی که سیستم گرمیدهی یعنی دستگاه گرمی حاصل کننده در یک جا علاهیده ایستاده است، یعنی خدمت میکند برای یک بنا یا یک چند بنا. نمود پوشیده، نیم پوشیده یعنی تامینات گرمی از دستگاه های گرمی حاصل کننده به منبع های تامینات گرمی پوشیده و نیم پوشیده شده می توانند. از روی گرم کنک های اولیه، گرم کنی آبی، بوغی و آمیخته یعنی گرمی برنده ها از تامین گرمی با واسطه آب یا بوغ یا آمیخته استفاده برده می شوند. از اعتماد اعتمادناکی تامینات گرمی درجه یکم و درجه دوم شده می توانند. در رسم ما دیگ های رو دیده می توانیم که می توانند در علاهیدگی یا اینکه در خود یک چند بناها استفاده برده شد و از این دیگ ها ما می توانیم گرمی را حاصل کرده و به مشتریان یعنی که به منزلجات ها رسانیده خانه را گرم سازیم. سیستم دیگری که امروز در تمام روی دنیا حتی در تاجیکستان ما هم خیلی معمول گشته است، این معتدل سازی هوا می باشد، یعنی کاندیشنر. معتدل سازی هوا به حیات ما سخت وارد شد و بدون آن آفیس، سیخ کاری، انبار و میدان‌های استقامتی زمانوی را تصور کردن غیر امکان است و اگر قبلا تجهیزات‌های اقلیمی پس از تعمیر دوباره نصب کرده شده باشند، امروز آن الکی در مرحله‌های تعریضی و نظر گرفته می‌شوند. معتدل سازی هوا این ایجاد و تنظیم اتوماتیک پارامترهای حرارت، نمی، تازگی، سرعت هوا در سطح معین در جایهای پوشیده با مقصد فراهم آوردن شرایط‌های اپتیمالی مترولوژی که برای نیکو احوالی آدمان یا گذرانیدن آب و هوا بیشتر مساعدت می‌کنند
یا تأمین نمودن پروسس های تکنولوژی را روند کاری خود می شمارند. هوایی که ما نفس میکشیم از 21% اکسیژن، 78% نیتروژن و دیگر گازها عبارت است. هنگامی تا 17.5% کم شدن مقدار اکسیژن در حجره، آدم حتی یک چند دقیقه زندگی کردن نمیتواند. نیتروژن همچون حل کننده عمل میکند که به شرافت آن کنسنتراسیون اکسیژن نفس کشی خیلی بلند نیست. با از همین لحاظ سیستم های مهندسی بنا یعنی سیستم ونتیلاسیون، سیستم معتدل سازی هوا برای معتدل نمودن هوای داخلی حجره خدمت میکند. تصنیفات معتدل سازی هوا چنین است: تأمین معیارهای مقرر شده محیط هوا، تأمین اقلیم در شرایطی که واسطه های ساده ترین نشان دهنده های ضروری آن به دست آورده نمیتواند، تنظیم پلاستیکی پارامتر هوا وابسته به طلبات، نگاه داشتن حرارت در داخل فضای پوشیده حتی اگر این پارامتر در کوچه با سبب موسمی با شرایط مقرری موافقت نکند، معین کردن شرایط وابسته به طلبات مشخص، هوای خنک خشک در انبار، فضای گرمایدهی نمناک در بنا. چنین سیستم‌ها، چنین شرایط‌ها را ما می‌توانیم با واسطه سیستم‌های گرمایدهی یعنی سیستم‌های معتدل سازی هوا، سیستم تأمینات گرمی، سیستم ونتیلاسیون یعنی که یک شرایط خوب براحتی برای استقامت کنندگان این بناها فراهم آوریم. تمام سیستم‌هایی که در بالا ما گفتیم اگر ما ترمودینامیکا را با خوبی ندانیم، با چنین سیستم‌ها یعنی که حرکت آنها، حالت آنها، تنظیم و ترتیب آنها را ما فهمیده نمی‌توانیم. از این لحاظ حتما سیستم‌های مهندسی بنا با یک جایگی با ترمودینامیکا علاقمندی زیچ دارد. یعنی ترمودینامیکا یک قسم فیزیکا بوده روندهای گرمی را که با گرمی به عمل می آیند این چنین تبدیل انرژی موافق معلومات روندها بررسی می کند. گاز ایدئالی همچون گازی می باشد که در آن قواهای مقابل جاذبه بین مولکول‌هایی که گاز را تشکیل می دهند وجود ندارد و تأثیر مکانیکی مولکول‌ها تنها با برخورد الاستیکی محدود می شوند، در حالی که خود مولکول‌ها نقطه‌های مادی ایدئالی انرژتیکی بوده درجه حجم می باشند. انرژی داخلی بدن قیمت عددی با جمع زیرین است: انرژی کینتیکی ذره‌چه هایی که بدن را تشکیل می دهند، ب انرژی پتانسیلی ذره ها و انرژی یادروی ذره‌چه ها، گ انرژی الکترون ها. مهمترین قانون اساسی ترمودینامیکا قانون اول یا قانون اول ترمودینامیکی می باشد. برای فهمیدن ماهیت این قانون برای آغاز بیایید خاطررسان کنیم که انرژی داخلی چی نام دارد. چون که در رسم ما دیده ایستادیم انرژی داخلی جسم، انرژی حرکت و تأثیر متقابل ذره‌چه هایی که از آن عبارت است. ما خوب میدانیم که انرژی داخلی بدن را با تغییر دادن حرارت جسم تغییر دادن ممکن است و دو راه تغییر دادن حرارت جسم وجود دارد. چونانه که در بالا ما گفتیم ما باید اساساً قانون‌های ترمودینامیکا را دانیم، یعنی قانون یکم و قانون دوم را. قانون یکم ترمودینامیکا قانون حفظ انرژی برای سیستم‌های ترمودینامیکی میباشد. مقدار گرمی به سیستم داده شده با جمع کاری گاز بر ضد قواهای بیرونه و تغییریابی انرژی داخلی سیستم برابر است. یعنی قانون دوم ترمودینامیکا این روندهای برگردانده شونده و به بازگشت. قانون یکم ترمودینامیکا وابستگی بین مقدار گرمی کار و تغییریابی انرژی داخلی را مقرر نموده سمت گذریش روندها را نشان نمیدهد. از تجربه معلوم است که همیشه جسم از جسم گرم به خنک میگذرد. هنگام ترمزدهی اتومبیل یا اینکه قطار انرژی کینتیکی آن به گرمی
қисмҳои тормозиҳанда сарф гашта ва миқдори гармӣ ҷудо шуда ба муҳити атроф пароканда мешаванд. ин миқдори гармӣ парокандашударо бо ягон усул ҷамъ карда ба энергияи кинетикии автомобил табдил додан ғайриимкон аст. ин гуна раванд дар қонуни якуми термодинамика мухолиф нест, чунки барои он вобастагии миқдори кор ва миқдори гармӣ иҷро шавад кифоя аст. аммо ин гуна равандҳо бо қонуни дуюми термодинамика зид мебошанд. қонуни дуюми термодинамика ҳам хулосаи фактҳои таҷрибавӣ буда, самт ва характери равандҳо дар табиат гузарандаро муқаррар менамояд. аз ин лиҳоз донишҷӯёни азиз, донистани қонунҳои термодинамика қонуни якум ва дуюм шарт ва зарур аст. барои он ки омӯхтани системаҳои таъмину газу гармӣ ва вентилятсия бо қонунҳои термодинамика хело алоқамандии зич дорад. ташаккури зиёд ба диққататон, донишҷӯён ва тамошобинони азиз.